petits conseils. Soyez prudents et respectez les mesures d'hygiène. Lavez-vous fréquemment avec du savon ou du désinfectant. Évitez tout contact direct avec les fluides corporels des personnes malades et contactez immédiatement les services de santé en cas de fièvre ou de symptômes suspects. La foi va de pair avec la sagesse. Be prudent and follow health guideline. Wash your hands frequently with soap or sanitizer. Avoid direct contact with the bodily fluids of anyone who is sick. And contact health service immediately if you or someone else develops a fever or symptoms. Faith goes hand in hand with wisdom. Kuwa mwangalifu na ufuate maagizo ya afya, na mikono yako mara kwa sabuni au dawa ya kuua vijidudu. Epuka kugusa maji ya mwili ya mtu mgonjwa, na piga simu kwa huduma za afya mara moja ukiona homa au dalili zozote. Imani huenda sambamba na hekima. Maboko mbala na sabuni donkisi yako sukola maboko kokia kisa teko simba. Maya nzoto ya moto oyo azali kobela bebenga bapesaji lisa lisino kisoki omoni moto azali na fièvre to bilembo ya maladi kondima etambola ka elongo na mayele. Issa Ministry, Sai Sakut Kat Apocalypse 3 fois.